Gospodin Popo se možda nije borio na prvim linijama zajedno sa ostalim Z borcima, ipak je uspio da im pomogne na mnogo drugih načina, ali šta zapravo znamo o misterioznom čoveku koji živi na Vidikovcu? Ovaj crni čovek se koristi za dosta mimova, te sam ga i ja ubacio u svoje dve parodije, kao silovatelja i šuntavog borca, grešna mi duša. Popo je jedan od likova sa najdužim stažom u Zmajevoj kugli, ali je prošlo dosta vremena od kako je ovo misteriozno biće privuklo pažnju serije. Hajde da se osvrnemo na ono što znamo o istoriji gospodina Popova i razmislimo na glavno pitanje, ko je on? Gospodin Popo se prvi put pojavio u seriji nakon što se Goku popeo na Vidikovac u potrazi za načinom da revitalizuje Zmajeve kugle nakon smrti kralja Pikola. Gospodin Popo odlučuje da testira Gokua borbom i dokazuje da je iznad oholog deteta kao borilački vešt. Popo je dodao uvredu tako što je bukvalno progutao Gokuov Kamehame talas. Ne mogu da verujem. Pojao je Kamehame talas. On čak bez napora izbegava Gokuov razorni udarac, koji je pobedio kralja Pikola. Goku bi naredne 3 godine proveo trenirajući na Vidikovcu sa gospodinom Popovom, učići da osjeti ki. Evo, nisi ti, a ti si slab. Jesi li siguran da si pobedio Pikola? Prokletniče, rekao si da sam slab. Slab. Gospodin Popo se pokazao kao efikasan učitelj, sposoban borac i brz mislilac tokom svog vremena u animeu. Trenirao je Krilina, Tenshinhana, Yamachu, Chaoza i Jairobija u pripremama za Saiyance. Branio se od Gotena i Trunksa u Super Saiyanac formama bez ogrebotine i spasio Dendea od divljanja Majin Bua. Čak je bila ideja Popova da nauči Gokua fuziju plesa, Gotena i Trunksa nakon što je čuo kako Goku jadikuje da neće moći to da uradi sa Gohanom ili Vegetom nakon njihovog poraza od Bua. Iako još uvijek živi na Vidikovcu sa Dendeom, Popo nije bio u potpunosti umešan u sukobe, uprkos tome što je služio kao mentor i glas razuma u seriji. Gospodin Popo je ukratko podsjetio sve da je on sposoban borac kada je neustrašivo upozorio Vegetu u Superu da će zabraniti Saiyenskom princu da koristi vremensku komoru ako nastavi da je uništava. Dakle, ko je ili šta je tačno gospodin Popo? Moja teorija je da je poslat iz drugog sveta, odakle i Paikon, već je imao najmanje 1000 godina kada je prvi put predstavljen u animeu. On je služio Kamiju vekovima i služio je Kamijevim prethodnicima nepoznato dugo, tako da je 1000 godina verovatno niska procena njegove prave starosti. Zadata mu je uloga pomoćnika čuvara zemlje i čuvara Vidikovca. Generalno je vezan za Vidikovac, ali se prikazalo da ga napušta u izuzetno retkim prilikama na Čilimu. Kada je čuvar odsutan ili mrtav, gospodin Popo preuzima komandu nad Vidikovcem. On zaista deluje kao mentor na Dendea kada mladi Namekijanac prvi put postaje čuvar, tako da je gospodin Popo sigurno naučio sve tokom svoje službe. Popo je miran, strpljiv čovek što je svakako od koristi kada je primoran da trpi stalni haos koji muči Vidikovac. On odaje nekom anđeonskom vibracijom svojom energijom, tako da možda ima još toga da se nauči o ovom misterioznom božanstvu koje bukvalno jede energetske eksplozije za doručak. Iako se čini mogućim da smo naučili sve što ćemo ikada znati o Popovu, Dragon Ball Super manga nastavlja da iznenađuje svoje čitaoce svakim novim poglavljem, pa možda osvanio je njemu neka informacija. Suprotno onome što većina ljudi misli, gospodin Popo je u seriji uradio mnogo više od zalivanja biljaka na Vidikovcu. On se ne bori sa ostatkom boraca, ali je preuzeo prilično proaktivnu ulogu u priči, posebno u Z serijalu. On je također odgovoran za popunjavanje vremenske komore obrocima. Bez njega niko to ne bi mogao da iskoristi da pravilno trenira. Također je osigurao da će se Namek saga odigrati onako kako se odigrala. Pomogao je Bulmi da pronađe Kamijev brod. Također proučavao Bulmu na mekijenskom jeziku kako bi mogla da napravi prevodioca i zapravo koristi brod. Da nije bilo njega, onda Bulma, Krilin i Gohan ne bi stigli do Nameka. Mogli su jednostavno da se odvezu zajedno sa Gokuom, ali to predstavlja dosta problema. Možda su stajali na putu Gokuovom treningu pri 100 puta zemljenoj gravitaciji. Također bi propustili da spasu Dendea, da Guru otključa svoj potencijal i da formiraju malo verovatan savez sa Vegetom. Popo je također pomogao Z borcima sakupljajući Zmajeve kugle. Prvobitno, ovo je urađeno da se vrate Z borci koji su poginuli tokom invazije od Saiyanaca.
Ovo ne znači da je on pretražio globus i pronašao kugle bez radara dok su se Z borci borili protiv Frize. Popo možda nikada nije otišao na Namek, ali je pružio neprocenjivu podršku za sve ostale na planeti. Još jedan način na koji je gospodin Popo bio sastavni deo priče dolazi iz Buu sage, kada je Super Buu pretvoreo sve na Vidikovcu u čokoladu, bacio je Dendea na zemlju da bi bio pošteđen. Tako je Dende bio u mogućnosti da pomogne Z borcima da koriste namekijanske kugle zbog nesebičnosti gospodina Popoa. Osim što održava vremensku komoru kao što je to činio u prošlosti, on je uglavnom samo tihi posmatrač. Bez obzira na to, pomoć gospodina Popoa tokom serijala ne može se podceniti. Bio je u stanju da značajno pomogne na ključne načine na koje čak ni Z borci svom snagom nisu mogli. U tom smislu on se bar može nazvati, ako ne našim, onda njihovim herojem. Bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav!